Anya laki din! Tarararara, tarararan, tarararan, tan, tarararan, Hoy, Gina. tarararan. Ada ka man nandita sa ango ti Sarmeng. Awan lakad da ita ti aramidam, ti agsarsarmeng. Di ka mauma amang kitkita iti rupam di ta Sarmeng. Naimbag kumamot no siyak ti karuprupam. Ngam saan mo? Ta imala ka iti amam. Anya lakit din ni nanang aya. Kasla uyawam din ni tatang. Nagtaer tupay. Anya anataer? No saan anataar? Apay, kinayat yung araod. Malaki ding, ingka aglaba. Laba am dagiti kurtina. Tadagsukatak itay iti kurtina. Masadutak nanang. Kun may sa, kalkalpas ko laan nagmanicure. Madadaol ti cutex ko. Ay na, Gina aya. Di mo pa'y ammo ti tumulong dito balay. Naimbag kumamot ano ada panggedam. Tapno di kalatan papakpakan. Adan tulat ta. Di kay agdanag. Tamakasapulak to iti panggeda. Nagsiksi ka mo na magmag na balasang kaw. Nabutan kan. Papanamngay, ta naka-short pan ka mait. Sapay, mag-agsapaan. Apay, di ka malamain. Ikwa tata. Inak gumatang iti asukar di ta istor ni nanadigna. Kasta ka day. Malag, kuyog tan na mapaan, tayo jay mula papanak. Wan tata. Tangaro doon. Umaykan. Tata, lingay Fernando. Sa dino ti ayan na. Aday jay palaya, aglutluto iti armos-armay. Naimas siguro ti luto na niya, tata. Wen Umayak man makipangan, tata. Una. Sige. Umay kalat na balasang kaw. O sige, magantayon, Gina. Wow! Ay na, magustak ti si Danyo. Itlog as sunny side up. Longganisa, kantina pa. Wow na wow! Alangaro doon. Magantayon. O sige, siya akong timang karga iti platom, Fernando. Mabita nga. Sanan, Shakon. Siyaklat na, Fernando. Ay na, nagtaer ka talaga. Inagkam ti bibig ko, Gina? Win, di ka agdanag. Friendly kiss na day, Chay. Ay, siyak man mutli agkam, Gina. Sa nabalita friendly kiss. Ni tatangmat. Alakit din, mangantayon. Nagbayag kamot don, Gina. Sa dino tigim matangam iti asukar, ijay ile. Sapay makakapkapi akon. Ako nanang, sana ko naging matang iti asukar. Simuro tak ngamin kinitata kanur iti balay na. Tanapanak nakipangan. Ha, Iso anang anak ko nanang. Mangan kayo latang kinitatang. nalpas kamin anangan. Taalangan nga urayin na kapailaang. Idinto ta mabisbisin kameng. Sige nga Rod. Inakon iti silid ko. Hoy, Gina. Ingka kano ita, ijay grocery ni Telma. Ijay ile. Tatangdanan na ka tumulong nga aglako. Sige nanang, inakarodan agdigos tamapanak iti iili. Ala, nakalablab baga deta bibig mo, Gina. Sa dino, ti papanam. Kan kastao na akiting tapaldam. Umapal kalaang. Ngamin, mas sexy akngam iti sika. Agrup-rup akasunggo. Ay, anya lakit din dagiti na uyaw at tao aya. Hoy, Gina. Adayo anapimpintasak ngam sika. Day talaki na sexy ti karkarit mo. Ngam nagngesit ka mat. Sakit, kundi lipstick ka pa iti nakalablab baga. Hostess! Okay lang. Ngam sika ngay. Saan mo lata abagay ti ag-lipstick? Ngami nagposkol day tabibig mo. Ew! Okay lang ang tabagik mat. Oh, si Kangay. Pilpilitam ti agpasosyal. Ngam iso dagiti kawas mo. Trying hard. Agraraman. Hay, apay ti kunam. Aggusto kan ka ni Fernando. Imposible! Ha? Di na kayat dayjay ti hostess. Sana bali Tabagay ko amin nakawus ko. Ngam si Kangay. Hi,
minakawus mo, saan ang maibagay kun ka? Ngamin, awan pa'y korte na tapam magim iw. Ad-adan asaan asika ti kayat ni Fernando. Ngamin, kas kalasunggo. Kastagayam ma. Anay ko, tibuok ko. Di mo pungutan. Agin pipintas ka laang. Anay ko, tibuok Sumartin kayo! Sumartin kayo! Anay ko. Aping nagpimpin nangat kayo nga, dito yung waiting side, Anya ti pagapapaan niyaw. Dayta babae, isutin mo na nang ipangat kanya. Ipabarangay ka. O sige, ingkagi pulong ka ni Kapitan, tasungbatan ka. Alala, Uston, anya kayo laki din aya? Ti parikaw, pagsaritaan na imbag. Saan kat nagpinpin ng gayt? Ay, ano kas na teramidan yaw? Duwakdakal ti parikot yaw. Si Kamot, gayam tiga po na ang nagpimpin ng dabi kay Gina Fernando. Anya? Wen, ay na. No nakitam la kumati lang nga day di waiting side. Unayin dagi dya babae. Asino ka day? Ter armam kadakwada aya. Ni ka debi kay? Awan ter armak kadakwada. Apay, awan man lati pa naggusto mo iti may isa kadakwada? Awan, pare. Apay ngay, Anya nga ti mabalin ko. Awan mariknak apanagayat kadakwada. sa bagay, uray siyak, jak lakayat tikas kadakwada. Apira da, nakababayin tikas tangaramid da. Saan ang mabalinti na ramid kanyak ni Vicky nanang nasken ang mabales ko? Agasam, impungot nakitikas taunay, akas lamaparot amin abuok ko. Ay na, Ginaya. Mabalin ka di aliklikam ti makiapapa. Saan anasaya at ti kasta? Nasken ang mabales ko ni Vicky. Saan ang mabalinti na ramid na kanyak? In kailangan agtutungtong iji barangay hall. Taornusan nyo day nga apayaw. Saanan, takla day ta. Kayat mo nga ruti kanayon ang makiapapa. Ay, jak maklon tinaramid ni Vicky kanyak nanang. Iso abalsak. Na magaanan dagiti bilat ni Vicky akawas na. Sana bale, tawan tao dito balayda. Nalabit anapan na kitigag. Iso nga ita, bukbukak itigaas dagiti bato na sa kupuuran. Kita man tilaing ni Vicky. Ape akas ti dagiti kawus ko anay sampay. Napuran damatan. Asino takin gapuanan iti daytoy. Ni Manang Gina, nakita. Ni Gina tinangpuor, Daynar? Good Manang, Tiawanan ba'y na babae? pinasigadan na tibado Manang. Agyaman na tayong bagam ha. Imbag ta nakitam, Daynar. Anyat araramidin ni Vikay. Puurnan samot na dagiti ulas asinampay da Gina. Ay, paliwak man ti aramidan na. Ay, dayjay, pinasgadan na mga agpaisaon. Ay, Vikay! Idefong tapaw, mapuuran ng taulos da Gina! Anya da ito yan napasamak. Apay akas to da ito ulas alinabaak. Napuuran mo tanti kagudwa. Apay nga nanang. Nagalasan ti arami ti daduma at tao. Puran da ti sinampay. Wan nga rod nanang. Asino nga'y tinangpuor? Amo kono asino. Ni Vicky! Nalabit nga iso. Mabalin a binalos na ka. Ngamin, pinuuram tibado na. Anya? Ay, no di kakot ngamin danga. Ay, awanan ti ulas nga ingungutak. Ginatang paypiman ni tatang mo dayjay nga ulas. Nagbambanugan nating gatang na iti daytoy nga ulas. Sa ita, kasto'y tinagbanagan na. Ay, ti ulas nga ingungutak. Napuran. Nasaam ti kasto'y napasamak. Nasaam!
awan tao dito'y aglawlaw ti balay da Vicky. Jay kulungan ti manok da. Day jay ti purak. Kita man ti laing na. No di ka pailagna ka, Vicky. Day tabalay yon ti sumaruno a puurak. Ayan nan tay puspuro kun salang a pagpasgad ko. No agkamani ang mga numairaman ti balayda. Sige, subsuban tayo. Ipaturong nyo dagiti husyaw. Sino tinangpuor iti kusina mi? Sino? Sino tinangpuor iti kusina mi? Aday ta, naidepan ti puor. Imbaglakit din ta saan ang nagramaram ti apoy. Agyaman ako, nay. Naimbaglangan ta na irana lumabasak dito'y balayo iti nakita nga dasok dito'y. Imbag ta nasigod ang nasubsaban. Ay tano saan, napuuran ko matintero a balayaw. Imbaglangan at ati kusina yung lati napuuran. Sino nga tati akinarami iti daytoy, tata? Diyak amaw. Amangan no aramid ti kalaban maw. Kalaban ko? Ni Gina? Day ta ngamin ti madi no adda ka apapam, Vicky. Nang runa no agbimbinalis kayo. Ngam dito ipabasol ken kwa na. Tawan mo ti nakakita nga iso tinang puor dito'y balayo. Hoy, Gina! Urayan na! Mabitlaang! Amok! Sigatin ang por iti kusina mi! Amok, si kamat tinang puor iti ulas nga ingungutan ni nanang ko. Amom ka di anapatag unay dayjay nga ulas kan ko na, ha? Sinang sangitan na iti talo arabi iti ulas a pinuuram. Gapo ta pinuoram dagiti kaus ko! Ad ebidensyam asak tinang puor. Adda! Ngamdya ko di baga no asino, taamangan no balsam! Kat, anya itano siyak tinang puor iti balayo. Saan na mabalin di naramid mo? Naskan nga idarum ka! Agsango tayo di barangay hall! Si kalaang timapan. Nung ka amapana. Naskan ang mamulta ka iti daytoy nga inaramid mo! Anya aga po. No kasta nga rod? Daytoy... Anay ko, tirupag! Kinaramuta, ma! Anay ko! Gina, ilintag mo ti dakas nga ugalim. Mabalin ka di ang makikapiakan kan ni Vicky? Kitam tirupag a kinaramutan na nanang. Kasano no agpiglat to da ito. Si kamot lang ti aking basol. No limpyo ko mati panunot mo. Saan ang mapasamak kan ka ti kasta? Nanang. Makikapiakan kan ni Vicky. Tapno sumardeng kayo nga agap-apa. Oh, aday ta, Vicky. Nalpasmin at tinarimaan ti kusina yo. Imbag ta, dahito ila kusina tinadamage. Uwan nga rod imbag ta nasigod. Tano saan? Napuoran nanti si bubuk kalabalay mi. Agraman tay urnong ko a kwarta. Napuoran ko man. Sapay umabot daya iti 50,000. Oh, nagaduman. Ay, ta naino tak. Nagtipidak iti husto. Kansaanak agastador akas ka ni Gina. Agkaragatang iti lipstick na. Ngam di namat nga rod bagay ti ag lipstick. No siya klamay sa, nasaysayat no agsarita kayo anay imbag ni Gina. Tagpin na kawang kayo. Urnusan nyo ti bagbagiyo. Tanalas akitaan ti kastoy ang mapaspasama kada kayo. Wen nga rod ang mga no agpinuor kayo na daw Ha? Saan anasaya at akitaan ti kaskada kayo ababalasang nga agap-apa. Awan mayat abaro kada kayaw no kasta kayaw. Kwa? Tapno naragragsak ti biyagyo, nasaysaya at no agpistok kayo kini Gina. When Vicky, sorry pakawanan na. Siya kunti may makipistokan ka. Pakawanan na, Vicky. Gina. Nagalas ngagpaiso ti ugalik. No di ka po kanya, saan ko maanapuuran ti kusina yo. Ti kumakulungan ti manukyo ti gagara kapuuran.
Ngam no apay ngayon raman kumatan ti kusina yo. Sorry talaga. Nasken nga isublim ti gastos mi iti pan nakatarimaan ti kusina mi. Iti kasta, mapakawan ka. Sige, bayam tagtrabaho ak iti husto. Tapno maad na anak iti kwarta. Jak igulpiwan. Inutak ang bayadan. Kan may sa... Aguray ka. Apay tarupam. Nakaramutan mo't. Di mo malagi pa kinaramutam tinagpig sa to'y rupak. Awanan, Vicky. Lumaadan to'y rupak. Gaputa agpiglaton da ito. Ay, sorry, Gina. Ay, naglaad ton to'y rupak. O sige, bayam tatulungan kay ti day taabanag. Tapno saan nga agpiglat tarupam. Ha? No kasta, pistan. Agkapyatan, Gina. Agpinakawantan. Katditan agap-apa. Forgive me. When Vicky, please, forgive me. Peace matkan ka, Gina. Agkapyatan. Agbalbaliwtan nga agbada. Ay, anya laki din aya. Ti pasit saan ang nagkinawatan. Pagsaritaan na dagaws. Tapno saan ang dumakdakay. Na mga nuan adda aparikaw. Ti ipainakin ka. Ala, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Forgive me. Ito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Oh, ato'y di kapim. Marilag Craig. Ay na, agyaman ak Mari Anita. Nagbangluman to'y kapay, Maray. Wala. Barako da ita, Mare. Isumot lagayam, Naimbag man tanalagip mo ti may nagpasyar dito'y balay. Taado ti inaramid mi ijay talon, Maray. Itatanalpasan, mabalin kumatan ti makikaaruba. Ay, ape na saludsud mo, Maray. Adda ko makayat ko nga itad kan ka, Mare. Anya day ta, Maray. Makitam tablo asa ko iti asidag ti sofa. Si kamot, Maray. Sa anak mo't abulsak, tapno saan ko makita. Itad ko kan kadagita, Mare. Bado, kan basit a sapatos, tilinaon day taas ako. Naimbaglaan nga damot usaram. Ay, day taman. Kamangan no addaman ng tinainayon a branded abado. Wano sapatos, kaslay din na palabas. Branded amin tinted ni Mari Anita kanyak. Napaulimak ka. Ibagam laang no di mo kayat nga alaan. Taitad ko laangan iti sabali. Ay saan, Mare? Anya kalakit din, aya. Alaag amin adagita. Apay na kami suot ka, Lagrain. Kan, anya dagita, bado nagkaiwara di tasalas tayo. Inted ni Mari Anita dagita. No amok la basura gayam tilinaon day taasako. Di saan ko kumangay nala. Awan man lang uray may sa branded abado anay nayon. Mabalin pa imot ang mausar dagita, bakit? Ay nagardo old fashion dagita abado. Agrup-rupak tukit din nga anya no isuot ko paila dagita. Apay ngamin nga inalam. No di mo matgayam kaya't nga isuot. Kunak ano kas idi na palabas abulan a branded amin ti inted ni kumari kanya. Anya laki din to'y asawak. Nakar-arte unay. Di ka pa'y kiti agyaman. Tanda ni kumari mamangmangtid ken ka. Ay oray saan namang tad. No kas tamot laang ti ited na. Lagreng anak kao. Anya ti ibagayo aya tatang. Kunak man no inted ni kumarim nga Anita dagito'y abado kan sapatos. Apay nga anak kitak anak kawara lang di tarwar. Api nga inalayo pa ilaang dagita. Inkargak lang arudon ijerwar. Inyo nagyumanan. Mabalin pa'y mat ang mausar dagitoy.
Ay natatang, pangaasiyo tay subliyo day ta, no sa di naman tinangalaan nyo. Kasanaon no makita ni Anita, nga inwaram laeng di ta paraangan dagiti inted na ken ka. Anya lakit din ayan ni tatang. Basta agtungpal kayo laangan itimbagak. Awan mo ti mapukaw kada kayo. Ay, anya lakit din aya. Ay, orno sa man ti bagim lagreng, sana kasta nakaararte ka. Sa dino ti ayan ti boots kan bestida nga inregalo kan ka idi pa'y napalabas sa tawan, mami. Di mon biro kan kanyak, Elsie. Inted kon dagi chay iti kumarik, ta saan matan nga umanay kanyak. No mat iduldulin ko laeng, ang mga numadadaal. Sayang laeng. No kasta nga ron, ang mga no iso tay nakawaraan nakita iti paraangan ni Auntie Lagring. Ah, anya? Wan, ada nakita iti asidag ti basuraan da. Jidad duma, nakasalapay lang iti sampayan da. Kapadpada mo dagiti regalo ken ka. Ah, no kasta. Saan gayam akayat ni Mari Lagring dagiti inted ko ken kuana? Nalabi ta kasta, mami. Nakaar-arte nga ron no kasta. Payman? Oh, apay mami, sa dino ti papanan nyo, mapanak iti ayan ni Mari Lagring. Ay, anya lakit din ni mami aya. Bayan yun di kumario. No saan anapatigkan ko tinted mo, di kan makiapapay. Ngam inton maminsan, di mon ikikan. Sayang laang, no basuraan matlaang ti pagtungpalan na. Unay ay bakal. Anya man ang tiparikot maugar daw lakay. Apay mo't nga inkargam iji basurahan dagiti bado ken sapatos kaintad ni kumarim nga Anita. Puna tabasura mo dagi jay. Anya laki din to asawa kaya. Anya nga ruti kayat mo nga ramida ngay. Sige man, agpadpada kayo lakin ni tatang. No di mo kumausaran, di saan mo kuman nga inala. Wenno saan, indulin mo la kuman, tapno ited mo laengan kadagitag kasapulan. Asino kumangay timayat ang mga lakadagita kat basura mo. Ay na, bakit? Mabalin pa'y amausar dagi abadaw kan sapataws. Ti bagam kiday, nakaar-arte ka nga main. Sa dino ti papanam, Auntie Anita. Iti ayan ni Kumarik, Vincent. Ano ti ramida mi dyan, Auntie? Nangala ka pa iti masida. Di kan agsaludsod pay, mudtoyan day ta props ko, ta agrobata kon. Props? Nasken amabuak no puno nga inbasura ni Mari Lagring dagiti inted ko abado kan sapatos kan kuana. Ngam sana mabalin ang mamo ni Vincent, ta sigurado alapdanak. Ay, napaulimat ka matan, Auntie Anita. Ako, awan Vincent. Adalaang nalagip ko. Unaklakit din no, da naisawang ko adi mo nagustuhan. Sige. Sikapay lang ti makamo diti balay. Tasarong karakman ti kumarek. Sige, sikat ti makaam mo, Auntie. Pudno gayam ti naibaga ni Elsie kanyak. Inbasura ni Lagring dagiti inted ko kankwana. Nakar-artimot da ito'y ako marek. Kunamlan asino abak ng launay. Ne, anya ti sirip-siripom iti paraangan may Mari Anita. Kwa, Mari Lagring. Umay ko kumaitulod da ito'y tinola asidaw nyo kadi pare Gardo. Ay, pasensyakan Mari Ngamjak kayat nga alaan day tama sida. Ang mga nudanom laeng anaasinan. Nalabos kamat nga agsasao, Mari Lagring. Anya nga ita mo Maray. Ang mga nusaan anaimas day taited mo kanyak. Kitaam da gitabado nga inted mo kanyak napalabas nga aldaw. Naiwara laeng dita paraangan may. Gaputadyak kayat nga usaron da gita Maray. Anya lakit din to'y kumarik aya. Anya lakit din. Sa anak ngagjujok laeng Mari Anita. Uray may sa abranded abado. Awan pa'y matiinayon mo itiinted mo kanyak. Ay, nakaar-arti ka, Mari Lagring. Masapul ay abranded, di maitad kan ka. Talaga masurunak iti dayjay alagring. Ano ka, Auntie Anita? Di ka nagsaludsod pa'y Vincent. Ikanak man kiti iti dua sako dita. Anong may tisako? Basta ikanak iti dua sako. Tadda pang usarak. Anya ayaw tinapasamak. Kasano? Nakita ka na iwaralaang iti paraangan da dagiti bado kan sapatos nga inted ko kadkwana? Anya? Wan, iso nga ikanak iti sako. Tain naksubyan dagiti inted ko kadkwana. Ay, sayang mat.
Sublyan, taitad mula ang iti kasapulan, Auntie Anita. Anya pa lang aramidam dito balay, Mari Anita. Lagring, alaag amin dagiti inted ko kan ka. Nasakit tinakam ko, gaputa kasta tinagbanagan dagiti inted ko kan ka. Di mo amo nga aywanan. Ay, day talaga yam. Mala. Alaam amin dagiti inted mo a basura. Saan lang dagiti adda iti paraangan nyo ti alaag. Agraman dagiti branded abag. Bado, kan sapatos nga ininted ko kan ka ide. Anya? Nakaar-arte kamot nga minunay. Mala, irwar mo amin ang dagiti bado kan sapatos a branded nga ininted ko kan ka. Taited ko lang nga iti sabali. Makapasakit ka iti nakam, mare. Day talaga yam. Urayan nak. Tairwar ko amin. Oh, at yung amin dagiti branded agamit nga inted mo kanyak, Mare. Ala umon, tapno awan ti maibagam kanyak. Kundi ited ka, ngam ala mo lagayam. No kasta, masapol a branded laang ti ited ko kan ka. Samo aywanan, mari lagring. Wala, tapno adamot ti ganas na. Ay na mari lagring, di ka na arte akasta. Tasaan kamot abaknang. Si ka lang aroden tinaikad, si kapay laang tinaarte. Dinartay no nartay. Ala, isa kum amin dagita, kat pumanaw kan, Mari Anita. Talaga nga alaag amin dagitoy mari lagring. Uray may sa, awan ibatik kan ka. Siguraduam laang nga kompleto dagitoy, mare. Kompleto day ta. Oh, ayan nga je branded abag. Jakmot makita ditoy. Oh, ayan na. Pati day jay, ala mo laang. Ay, wala. Kasi tinakunak itay. Uray may sa, awan ibatikan ka. Nasakit tinakam ko iti inaramid mo. Naimbag ko mamat no, di mo impakita kanya kay imbasuram da ito'y naudi nga inted ko kan ka. Mala, ingkaalaan ng jay bag. Naglastog nagsasaw. What? Kunamot lang nginginaan dagitit itad na kanyak. Saan mat nga raw takas labasura na lang. Anya ti ibagbagam lagring. Ne, tatang. Anya tar aramidam dito'y silid ka. Nangagkaw dagiti imbagam iti kumarim itay. Sana na sayati kas dengay naramid mo. Anya lakit din ni tatang aya. Pakibyangan nakmanin ako nak. Pudno ti kuna ni Anita ako marim. Narti kalawonay. Kita maanak kaw. Sakbay nga aginarti ka. Kita umpay nga umuna ti kasasaad tayaw. Imbes nga agyaman ka, tadamayat amang tedken ka. Saan? Tapa umpay kitday. Nalipatam ka din ti imbagak idey. Ano kas jay matlaang ti itad na kanyak. Uray sa andan amang tag, tatang. Masapol ka di a branded a sapatos ken bado ti itadaken ka. Tapno ay wanam. Ay huston tatang. Nagsakitan tilapayag ko amakang kangag kadagita nga ibagbagam. Nay, si kamot ti masabat ko dito'y dalan, maray. Anyagay dagita awit mo ang nakasakaw. Awan bibiyang mo, Gardo. Na, apay nga, yakas tamot kan ti tono ti busis mo. Awan mo ti amok abasol ko kan ka, maray. Aglisi ka iti dalad ko. Kit-kita ang anak kadagdagsan ti binagkat ko. Ay, tulungan kaan, maray. Sigurado ang nadagsintawit mo. Sapay, dua asakaw. Saan na nakasapulan pa ay? Kabailakon. Nek, apay ka di ay akas ta ka, maray. Awan mo ti amok abasol ko kan ka. Apay ka di adagulit ka. Aglisi ka iti dalan ko kunak maet. Anya, laki din ni Mari Anita aya. Aglisi kawon no saan? Apay nga, lagreng bakit? Nadalos mo ti silid ta. Kan saan ko mo na makita dagiti gamit mo? Awanan ah. Tainala ni Mari Anita. No kasta, naghapa kayo gayam? Iso akas taunay ti pungtot na kanyak idinasabat ko di tadalan? Basol mo ah. Apay ngamin apan pansinang pailaang dagya abakit. Kundi itad, ngam sublin na malagayam. Pwet! Kasanubat niya main. Imbasuram dagiti saan a branded abadaw nga intad nakin ka. Nagadungarod ti mantyana. Saanan ang mausar dagi jay. Agrason ka pailaang nga main. Ala, inka dumawat iti pamakawan kini kumaraym. Nga main, saan anasayatin ramid mau? May pasiguradaw anasaktan tinakim na. Gaputan, nakita na anakawaralaang di tarwar dagiti intad nakin ka. Iti anya kumaga po nga agkidawak pailaang iti pamakawan. Gaputa si Kati nagkambalay. Bakit? O mami, anya tilinaw na kita sako nga isang patyo? Gabid
Anya ko maapay. Ay, anya lakit din ni mami. Agsalsalud-sudak laang mat. Nyam kasla masuron kayo pay. Masurunak ngamin ka ni Mari Lagring. Nagapa kayo? Sana ka nagpaabakan ko na. Ha! Mamirmiraot. No kasta nga rod, padno ti atap ko. Adag iti gamit nga inted mo ka ni Auntie Lagring tilinaon day tasako, mami. Wan, inalak amin agraman dagiti branded nga inted ko kankwana. Anya? Kita aglaangan adagba ti aggamit kankwana. Nakarartimot ngamin. Nalipatan na siguro. Akaduan ti gamit na. Kat in-inted ko laang. Anya dagita nakakartun dita sa alas, Lagring anak ko. Dagiti daan na ba, Dok Tatang? An-anuam ngay dagita. Ipadas ko lang ang mga nuad dapay ti umanay kanyak. Apay, awan ka din ti isuot mau. Awan nga rudan. Kat no nakar-arti ka, Mike. No saan kumakas jay ti inaramid mo? Di saan kumaasinubli ni Anita dagiti inted na ken ka? Anya lakit din ni Tatang. Ipalagip na pailaang ngamin kanyak. Anya lakit din ay anak ko. Kat puno mati magbagak. Agbaliw ka man ngaminain. No adda ited na ken ka kat di mo kursunada, di mo iwara di tarwar. Ti aramidem, idulin mo. Wano saan? Ited mo kadagiti agkasapulan. Tapno saan nga agsakit tinakam, tinangted kan ka. Wudan, siya kung tinagkamali. Kahit, anya nga rotiar aramidem ngay. Inka dumawat iti pamakawan iti kumarim iti kasta. Agsuble iti sigod alindangan yaw. Oh, anya pa'y lang ti araramidam dito'y balay, Lagring. Anya lakit din to'y kumarik. Aya, Ibagam no anya ti gagaram. Takas makitam, busy ak. ay maray, kaguran na kadipay aging gaita. Kalpasan ti inaramid mo, kastapay lang ti saludsodom kanyak. Tapno ibagakan ka, aging gaita kat nasakit tinakam ko iti inaramid mo. Agasam ngay, tabasura gayam parakan ka dagiti bado kan sapatos nga inted ko. Ay na, pasensyakan amari Anita. Biddo tinaramid ko. Saan arumbang nga imbasurak lang dagiti inted mo kanya. Naimbagmat, tanaaklon mo, akam malim. Wun mare, mapakawan na kadipay. Napakawan kan, ngam lating itak, mare. Saan ako namang tad iti uray anyaman agamit kan ka? Nadaman ti sobra agamit ko. Itad ko lang ang kadagiti pudno nga agkasapulan. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag nga intay pinauluan. Nakaarartay ni Kumaray. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Di ka man nagkaralabas niti paragan, Mary ka. Sapay kundi short pan ka. Apay, sana ka di as sexy ti panagkitam, Roldan? Anya siksay. Siksi aktupay! O, makitam, ha? O, makitam? Na, tagkinni-kinni pay. Nagalas kan to pay. Inkan, di ka patcharming kanyak. Gapo ka di tanangisita? Saan ka type? Isong kan, inka agpacharming iti padam anang isik. Saan akas kanyak anapu daw? Nagalas kan nga agsarsarita? Che! Uyaw! Hindi. Wow, legs. Naka-short pa na. Wow! Ay na, nagpudawan ti legs dayjay magmagna. Sino nga ta dayjay? Ay, kamak-kamag man. Kampay iday, mapanak ba't iti papanan na?
Ay na, wow legs! Ay na! Wow! Wow legs na talaga! Ay na, nagputaw. Surutek latay ti papanana. Nene, nagpadaya. Ay, surutek lata. Di pa'y tumalyaw. Tapno makita ko matirupan na. Ay no! Ay na! Wow! Ay, nagputaw ti legs na! Ha? Nagsigam. Oh, si kamot day tamang sursurot kanya, Roldan. Ha? Nimot kayang bakit nadya abalaw? Papanam. Iti papanam. Ay, da papanak dita daya. Ay. Kasta ka di. O sige, taag pala udak. Uwawawan. Ijay gayam laod ti papanak. Daya ka di, wano laod ti papanam. Ijay daya. Ay, laod ko na kuma. Ay, wan. Ijay ti papanak. O sige, no kasta, agkuyugtan. Wow. Wow, lagsa talaga. Oray, bakitan. Ay na. Oh, payakit kita amlatan dagiti legs ko, Roldan. Kuha nga main. Awan. Mas daw ka siguro, tanapo daw ti legs ko. Idento tabakot akon, anya. Ay gama, talaga kastoy ti legs ko. Nang runa tanapo daw akpay. Kan maysa, ay talaga mo at nagpintas dagiti legs ko. Akasla, legs ti palasang. Ay na. Wow. Wow legs talaga. Wow legs. O ala, sige, intan, Roldan. Sumurot kalata kanyak. Agsinatantulaangan, numadanon ko ti papanak. Nagpintas at talaga tiligs na nga oray bakitan. Sa di mo nga tatipapanan na. Pagturungan na ngayon. Itimat kalidaan. Oh, apay, Roldan, sumursurot ka matlat na kanyak, nga oray iti kalidaan. Kuha. Wine. Di tamat kalidaan ti pagturungak. Taapay, anya ti aramidam di ta kalidaan. No, anya taramidam. Kastama taramidak. Ala, aramidam ang taramidam. Taramidak mattaramidak. Awan aramidak di ta kalidaan. Anya kumangay. Tistisingan ka laeng, no sa dino at talaga ti papanam. Ngam, mawata kitan no apay, asumursurot kalata kanyak, nga uray awan pudno a papanam. Gapo iti legs ko, saan ka di? Ngamin, nagpintas dagiti legs ko. Kat kayat mo nga aprusan, saan ka di? Wine. Dati pudnaw. Aprusak man nga rod akastoy. Anay ko. Naplengsan tilapayag ko, anay ko. Ha? Bastos ka! Imbaga ka di nga aprusam ti legs ko, ha? Kunak no kayat mo saan mat gayam? Loko ka. Aprusam kit din ti legs ko, ha? Ala, ingkan! Tano saan? Mga lumakugtaran ka, ingkan! Nagarutain. Salbag. Kunak no.
Mamaysaak da dya awaw legs. Saan mat gayam? Ay, bakutan. Nagpudaw pa'y lahang dagiti legs na. Ay na, wow talaga. Si kantumit nga main, agraman legs ti bakay, pagtatak kunam, Kat no nagpudaw nga may nanggal. anya laki din aya, kanakan. Daytan samit tin wow legs ti pakay subwam. Uwan nga rod anggal. Ay na, nagpudaw ti legs na day dya abalaw. Saan mo napakibiyangan day di abalaw? Tapara kanyak day jay. Ni Uncle Mike, day ti kayat ko ta napudaw ti legs na. Wow legs talaga. Anya laki din aya, kanakan. Kunak met adimon pagtatak kunan day di abalaw, tapara kanyak laeng. Panggap ko nga armain. Ay, sige anggal. Agin no nata, no asino ti kayat na. Ha? Kayat mo asawain. Kayat mau day di abakay? Gapulaeng ta wow legs? Uwan anggal. Ay na, nagpudaw dagiti legs na. Wow legs talaga. One, two, one, two, one, and two. One, two, one, two, one, and two. Nagmaya ti ag-exercise. Ay, kadwain ka nga exercise, Vivian. Wow legs. Ay na, nagpudaw gayam ti legs mau. Kasta ka di? Wow talaga. Ay na, kaya't ka pangaritan. Ay na. Wow. Ay na, nagpudaw ti legs na. Sakit, nagkiting t-shirt pa na. Oo. Talags kumatan tikit kita, Roldan. Nagputaw na talaga. Ay, kalaatak man niya aprosa na. Oo. Inaprosa matan talags ko. Saan ka nagungayt? Ay, no kasta. Ay, aprosa pa'y. Wow, legs talaga. Kasta, di mon kayat ni Nadia abalaw. Saanin ang kail? Ni Vivian itanti kayat ka o taub-ubing. Una, iti kasta, armagmait ni Nadia abalaw. Tira ang kail! Armam ni bakit Nadia, ta armagmat ni Vivian. Anya ka di ti trabaho ni Vivian, tawan mait no itirabi ay. Pangrabi nga rod ka na o ti trabaho na ang kail. Kasta ya, ala saya atam. Tapno makaasawa kan, kanakan. Ay, uwan ang kail. Wow, legs ni Vivian ko naman. Apaw! Nagpudaw ti legs na ang kail. Wen, kanakan. Nagpintas ni Vivian. Nakapinpintas launay. Nakatugaw ka maditi paraangan niyo. Anya ti pampanunutan. Apay ka di nga may ka diti parangan may. Wun takayat ka nga rod makita. Apay, di mo makita ito legs ko aya. Legs mo? Anang isait? Ano? Pumanaw kan? Hoy, Roldan! Uray nang isit ti legs ko. Tapulos asaan anaprosan daytoy.
Kaya't nasawan sa diwa pailaan. Ta sino kumangay matimayat ang mga pros dita legs mo? Kat nakangis-ngisay. Uyaw ka matruldan. Hala, pumanaw kan. Aday wanak. Ta uray kanayon ka ngagpacharming kanyak. Ken uray kanayon ka anak asyurpan. Jaklat ta pagan ano day ta legs mo. Hala, ingkan. Wow, ligs ka talaga, Nadia. Ay na, uray bakit kan? Nagpintas pa ang taligs mau. Talaga nakinis pa lang tilegs ko. Nadia, mabalin ka day, nga prusan. Ops. Saan ang mabalin? Apay, asawa ka kadi? Tap na prosam tilegs ko? Anya nga tano agasawatan, Nadia. O sige, sagutan nakpay nga umuna, iti 2 hektarya adaga. Ha? 2 hektarya adaga? Pangalak nga iti dayta. No kasta, ladingitak nga rod nga ibaga, abastad kan. Ha? Apay ngay, mabalinta mo ti agbyag, nga oray awan dagata. No di mo maitad, tikit kidawag, bastad ka nga rod. Sorry. Agasem ngay ti 2 hektarya adaga. Kas kamo labalasang no kasta. Balo ka mait, nasken ka di pailaay nga sagutan ka iti 2 hektarya adaga. Anya laki din aya, kas kamo lagraramaning. O di nakpagsawan iti kasta. Hoy! Tapna mom! Saan ka maikari iti kinapintas ko? Nga uray bakit akon! Oh, disalang. Kas kalabalasang, bakbakitan kanto pa yan? 2 hektarya nga. Agraraman. Imbag kumaano, balasang kapailaing. Taisaw, agraraman. Oo. Timanin legs ko, tinakaituunan dagiti matam, Roldan. Di mo matin maisina dagiti matam, kadagito'y legs ko. Ay na. Kasanomat ngamin. Vivian. Wow. Legs ka talaga. Wow, legs. O sige, mabalin mo lata, nga prusan. Ay, prusak man nga rod. Agasawat ang Vivian. Asawain ka. Anggail, ay na, asawa ikaw ni Vivian. Hey! Nay, apay ngay Anggail. Anya, ti pagsinayam. Dayjay mo na bakbakitan, kunamlan balasang pailaeng. Agasem, sagutak ki, di ka no iti 2 hektarya adaga, sakbay nga sawak. Ha? Pangala nga iti 2 hektarya adaga. Agraraman mo da di abakay. Di, itad mo, hindi ka kaisuna at dagam, Anggail. Ha? Ito niya agapaw? No, asawaan, di dagayo matlado Ito niya agapaw. No di na kayat, di sa lang. Anya kuma. Di, saan ka na mag-asawa, Anggail? Sapay, wow legs da niya bakit? Ay, oray pay. Kin may sa kanakan, na amiris kaw, ajak gayam kayat ni Nadia. Nay, apay ngay.
Kat wawligs na jay. Wala, taday tamo lang papapintasan tar aramidin na. Di pa ikat kasyak laeng, no asawaeng. Ang mga no agraman underwear na. Siyak ti mangila ba? Ay, pagpakawan mo ta. Kasta gaya, manggal. Ay, sayang. Sapay wawligs game. Sayang nga talaga, angkal. Good morning, Roldan. Tunggal agsapa makita ka nga agpainit iti paraangan nyo Nay, adda ka manayin. Apay ka di akanayon mo adadaulin tal daw ka, Rika? Sapay naka-short pan ka? Nagngisit na italigs mo. Man ano no naka-short pa nang? Ataywan nakman. Imbag kumamot no napudaw da italigs mo. Pway, nagngisit mo. Hoy, Roldan! Saan aga po ta nangisitak? Kat kastan ti pa nagsasaom kanya ka? Oray nangisitak, a babae anya, tanadalusak. Che! Dita ka manlangan? Kunam na sino ka akatauran? Wen, Roldan. Dito'y kanda gusto ang maturog. Basta, ikan na kidikit daw ka kwarta. Awan parikot, Vivian. Yahoo! Oo, nakaragrag sa kaunay. Ay na, talaga naragsakak Ngamin, wow legs ka talaga. Nagpudaw pa'y. Ay na, Jack amount sa work, Vivian. Kat? Kano nga ron nga itid mo tikit-kit daw ka kwarta? Ay, ito na. Mabitla nga. Ta, ala, kitiwalit ka. Ahap. Oh, dahil ito'y tiwalit ka. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, omdas ka rin dahil ta, Vivian. Uwan! Umdas! Mabalin ka din niya. Agkan, Vivian? Uwan No kasta. Agkan kan Hello, Roldan! Si kamat gayam day tamasabat ka. Naggapuam. Awang bibiyang mau. Amo kaon. Naggapo ka di tadagos ni Vivian anya. Kahit, anya ko mati bibiyang mau. Sapay naka-short pan ka man. Itinto ta nagnisit ay tagurong mau. Di ka lagbabayin. Uray nangisit na gitiligs ko. Tanadalusak mat a babae. Uyaw ka lalaki. Kunamla na sino ka akataaran? Madadahil-tal daw ka, no sikati makikita. Sapay kundi short pan ka. Imbag kumamat no wow legs ka. Pway! Nataor ka nga agpaisaw. Ngam uyaw kamot. Pway kamot ha? Uyaw! Ay, nalidayak ka na kan. Oray siyak, angkal. Nalidayak, may. Nalidayak. Gapota kayat kulaunay ni bakit nadya. Ngam, duay tariyamit adaga tikatukad na. Anay ko, angkal. Anay ko. Ne. Haguray ka man, kanakan. Apay ngay, itay ko pa yan adlaw. Akasladan an na yama. Apay nga yakas tao, angkal. Ay, marigata nagmatan niyo mismo. Nagsakit. Ha? Nagsakit, angkal.
Marigata na nga umisbaho. Ngamin ni Vivian kat Why ka na ka? Namuak amay sagaya mahustes ni Vivian iti club dita ilay. Uncle. Apay, di mo amuday ta. Saan nga rod, Uncle? Naibaga kanyak ni Pari Kulas. Nakita na ijay club. Kat aprusan kano dagiti lalaki tiligs na. Kat kasta unay kano akatawa na. No kasta nga rod. Agtrab-trabaho iti club ni Vivian. Kat nakaala ka iti sakait manipod kinkwa na. Uncle! Anay ko, Uncle! Anay ko, Kiting kagpagas Ay, mabainak, Uncle. Jack, kaya't amamuan dagiti daduma, nakaalak iti kastoya sakit. Hingga kit nagpagas Anay ko, Uncle! Nagsakit! Nagsakit na talaga! Jack, kayatin ni Vivian! Nga oray pa'y wow legs! Ay, talaga, Jack, kayatin! Anay ko! Anya laki dinaya. Uray man kit nangisit Alex. No nadalos may. Ngam ti wow legs ang nakapudpudaw. No ipaayan na kamit iti sakay. Anya laki dain. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Wow legs! Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panagdengag. Anya laki din. Kaya't kung agkalay sa kamin kini Celia, Nana Marta. Ikalaysam ti anak ka. Agkalaysa kami ka ni Arman, nanang. Nakasagana kami mo ng agpamilya. Sige kaayaban ni tatang mo, taagsasarita tayo, Arman. Una na, iti pa nagsublik, kadwakton ni tatang ko. Sige, agur-uray kami. Tano talaga akayat mo nga ikalay sa ti anak ko, nasken ang mapagsasaritaan dagiti pambanag nga importante. Anya ka di dagita nga importante nga ibagayo, nanang. Nana? Ado ti importante akayat ko nga ibaga. Wala na. Agsubliak to akadwak ni tatang ko. Ada kamin iti anak ko, Marta. Kahit anya nga ruden ngay. Pagsasaritaan tayo nga ruden ti kalay sa dagiti dua. Sige, ngam kastoy ti maibagak, Sika nga ama ti lalaki, nasken nga adadakkel a kantidad nga ited mo kadakwada, sakbay ti kalaysada. Dakkel a kantidad? 1. Dayta a kantidad, ket kas pangrugyandan to no akalaysadan. Tasan mat amabalin nga awan pangrugyanda. Anya? Kan, ti kayat ko pa'y amaysa, kat nasken nga ado ti maparte. Takayat ko, nga intero abo marangay, kat agatindar iti kalaysa. Kan, kayat ko asaan abasta-basta ti trahe di Buda, nga isuot ti anak ko. Nasken na paggastusan yun to amin dagita, tada kayo lakat nga rod ti lalaki. Anya? Amin nga abay, kan siyak, kan sika, kat maya tibado na inton kalaysa. Ay, unay ay. Kan maysa, kayat ko nga adda banda inton maangay ti kalaysa. Takabayatan ti panagmarcha ti anak ko amapan iji altar, nasken nga adamang tukar abanda. Kasla drum in lyre? 1. Kaslakas jay ti tukar na. Isu anasken amang renta ka iti banda nga agtukar. Anya? Kang runaan na,
Nasken nga adamayawat mo kadakwada at titulo ti daga para kadakwada. Kas may sa apang rugyanda inton agasawa dan. Mabalin at talunin da. Uno, depende iti kayat da nga aramidan iti day ta adaga. Nagadun timbagam, Marta. Ay, no saan nyo akabaulan nga ipaay dagiti amin nga imbagak? Awan nga ro ti maangay akalaysa. Anya? Ay, anya kalakit dinaya, Marta. Kas kilagraraman. Nagnginakalay sa tikayat mo. Ay, no saan nyo ang maipaay dagiti amin nga imbagak? Awan maangay akalaysa. Anyalakit din ayananang. No anyala ditan tigid daw nyo kada tataramos. Nagado, saan damot abak nang tapno dawatan nyo iti nagado? Ay agulimag ka, para iti pagsayatam dagiti amin ngayon bagak. Saan amay parbang nanang? Saan damot abak nang? Kas iti kinunayo adaga. Pangalaan da nga iti dagada. Kat makitagtagad dalaang mat nga agama. No saan da ama ita dagiti kidkidawag. Saan ama tuloy ti kalay sayaw? Anya? Nanggagbot imbagak selya? No saan da ama ita ti kidkidawag, awan kalay sa ama pasamak. Oh, kasanuy tanarman. Saan mo ama ikalay sa ni Silya? Tasan tamot ama itag dagiti amin akid daw ti inana. Tatang, Agraraman kat day tiya bakit Agasam nga day ta akid daw na. Titulo ti daga, kwarta adak kilagatad, kan maimbitaran kanu amin a bumarangay, intun kalay sayo kini Silya, sakit naskin kanu nga dapay bandang agtukar. ay, Anyalakit din ni bakit Martaya? Agraraman na talaga. tatang, Oh, kasanuitan. Jak maitad dagitikid daw ni Marta. ay ayadak ni Silya, tatang. Itaray maun. Anya? Nagadukot nga mo ni Marta. Ako namlan baknang. Padak tumot lang nga mamirmiraot. Tatang, Ay kwagaya marman. Saan mo nga itartaray ni Silya? Ngamin, jak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Jak kayat yagraraman nga abalayan. diyak amo ti aramidag, tatang. Tinasayat nga aramidam. Umadayo ka baylaeng. Ingkamanggad iti adayaw. Ket agurnong ka. Iti kasta. Inton talaga nga kalaysakan. At danto aramatam. Ngamin, awan at talaga ti manamnamam kanyak. Taan niya ngay nga rod. Pobre akmat nga amam. Awan babain mo alalakay. Agraraman ka amang ikalay sa itinapintas nga nakaw. Apay, kabaalam apakanan, kat adayo anak kurkurapay kayo ngamda kamay. Agbain kamot Kuana na. Saan mi man ama ipaay dagiti kiddaw yo. Ngem napudno akin ni Silya. Agtinulong kami para iti pagbiag mi. Ay, sana mabalain. Numaitad yo dagiti kidkidawag. O sige, ikalay sam ti anak kaw. Ngam no saan, nung ka akanunungak ti kalay sayaw. Nana, Mala, pumanaw kan. Agpakita kan tulaangan no addanto dagiti kidkidawag. nasakit ti panagsasaon ni nanang mo kanyak, Silya. Isu nga umadayuak pailaan. Anya, sa di na ti papanam. Inak makigasang gasat ijay syudad. Ay saan Arman, di nakpanawan. No madayo ka, sumurot akmot nga rod. Panawam ni nanang mo? Katuan inakmot manggad ijay syudad. Mala,
agpasyudad tang rud adwa. Jak ibagbaga ka ni nanang daytoy apanggap ta. Ta sigurado, lapdan nak day dyan. Ala, makamu kayo iti aramidan niya. Basta ti makunak, agan anad kayo ijay syudad. Wan tatang, adda ni kasinsinjo ijay syudad. Agpatulong aklangan kon kuana a makastrak iti trabaho. Ay, mala. Saan ka alapdan? Basta agan anad ka, anak kaw. Wan tatang, Kahit kano nga raw nga agpasyudad kayaw. inton parbangon tatang. Ala, da kayo ti makambaw. Maklaat-lakit din ni nanang. Gaputa awan nagluto iti armosar. Siya ngamin ti para luto. Mabalin mo mati agsubli. Amang ano makonsensya ka amang panaw kininanang mo. Makonsensya Ngamsaan mo't ngamin ama iparbang ti kayat na. Kan maysa, adaan akon iti edad. Iso asanen anas kan nga iso ti masurot. Celia, Mapantay di syudad. Kat agurnong ta iti pagpuunan ta nga agnegosyo. wan, kasta ti aramidan ta. Agnegosyo ta. Wen arman, kat day ta ti pangrugyan ta. Agtinulong ta para kada ta. Wan Celia, agtinulong ta para iti agbalin a pamilya ta. Hoy, Lakay Ramos, nangipanan ti anak mo, ijay anak ko? Anya kalakit din ay Marta. Imag agsapaan, ngem adda ka dito'y paraangan may nga agung ungay. Song batam ti saludsod ko. Nangipanan ti anak mo, ijay anak ko. Ibagak man langan kan katipod na. Jay anak mo, ti simurot ijay anak ko. Sa dino tinapananda? Ijay syudad. Sa dino a syudad? Jaka mau, basta ijay syudad. Sige, awagam jay anak mo tapag sublyan na ti anak ko. Ay, anya kalakit din ay Marta. Awagam jay anak mo, kunakot. Ay, jak amo ti number na. Kanawan silpon ko. Olbod, ipakapitan ka makitam. Ay, anya kalakit din ay Marta. Mala, pumanaw ka man laangin dito'y parangan may. Taamangan no agapatapay. Ay, sige agapata. Saan ka nga atrasan, oray lalaki ka? Ay, Marta, awan makunakken ka. No di, hay, anya lakit din. Wen, kasinsin, da kayon ti agapang di tabangir. Dua sila dayta. Apag iso, imakar ti agnana ditoy. Adayo ngamin ditoy, di pagtrab-trabahuan na. Alangarot kasinsin. Agyaman ako na ya. Awen gayam. Talaga gayam ada kayo tinagkatuluyan kinisalya. Agayan ayat kami pailaang, Jo. Ngampanggap mi ti agkalaysa. Wana kasinsin. Papanan na no di agkalaysa kayo matlaang. Ket agyaman aken ka Insan, tainserrak nak iti trabaho ijemol. Uray may salang a janitor. Basta da. Wana, anyalakit din. Nadalos at trabaho dayta kasinsin. Katsyak mat, barang makastruk kak itan iti restaurant anang kaplayak. Medyo basi ti sweldo ichay, ngam kukwadan ti makan. Aganos kayo latta. Kasta talaga. No adaanos, adamit magimulan. Wanselya, kasta talaga ditoy. Naimbaga, tanawat ka adagos dito'y restaurant. Adamat experience ko tanagtrabaho akmat lang iti restaurant iti probinsya. Wan ano samlaeng, tanod duma, adda dagiti kakaduan ang galas ti panagsasauda. Ngam kasta talaga gayon. Uray sa dino ti ayan mo, adda kasta at tao. Wan di mo maikat dayta. Wan,
Isu nga anos laeng, basta tinasken, agtrabaho ka, basta tinasken, agtrabaho ta. Kat aramiden ta na imbag ti trabaho ta, tapno awan problema. Hoy, Ramos! Aging ka kadita kat saan pa nga imawawag jay anak mo? Imawag, mate. Apay aya. Ayan ka no ti anak ko. Apay adi na pagsublyan. Ay, anya kalakit din aya, Marta. Adda ka manin dito'y angiwat. No di mo pagsublyan dito ti anak ko. Talaga nga ipabarangay ka. Ay, anya lakit din ti panunot mo, Marta. Kasimit di anak mo, tas si ka tinagbalin nga inana. Da, Ibabain mo laonay ti anak mo. anya ti kunam. Iso pinanawan na ka di anak mo, tadi na magustuhan ti ugalem. Day ti maysa. Ha, ti kunam kit day. Intaray jay anak mo ti anak ko. Day ti maysa rason. Ti kunam kit day. Intaray jay anak mo ti anak ko. Amo, Marta, nakasingsing pat di anak mo. Iso adi mo ko maibabain. Anya nga ibabain asasawam. Nasaysayaat no agulimagkan. Ngamen, uray agsauka iti agkakasakit. Saanin nga agsubli ti anak mo? Agnaeden ijay syudad. Akadwana ni Arman. Kat ijay, naragsak da adwa. Awan ti makalapad iti ayan ayat da. Anya, ay saan amabalain? Anya kita sana mabalinan. Ay, asi ka pa'y Marta. Gapo iti kinaagraraman mo. Pinanawan na kan ti anak mo. Kumusta mo ti trabaho mo, Celia? Awan parikot, Arman. Anya nga rod ngay. Ano sa kun narigat mo't apapakpakanak ken ka. Ken maysa, inmay ta dito'y syudad, tapno makaurnong ta. Wen, Celia, ang mabalin mo lata ti agsubli di probinsya. Ta saklatan ti agurnong. Saan Duwata nga agurnong. Sana bali. Ta kanya-kanya tamot iti ornong. Isu nga awan ti tumaod a parikot. Ala Katay ti pagnanaedan ta siled. Agudwa ta iti bayad. Tanarigat no si kalaang ti agbayad. Wana. Adamot kanya-kanya ta iti siled. Isu nga agudwa ta mat ngarod iti abang. Abay, Marta, anya ti bagam ta pinayabanak dito'y balayaw. Ay, agtrangkaswak sa Ramos. Ha? Kadyak pa'y nang nangan. Aya, ay aguray ka nga raw. Tay nakalain tay tiddak amakan. Basit latikinan ko ite aldaw. Isu nga ado tinatda. Ay, nagsakit ti bagbage. Mabit lang. Tay nakalain tay natda amakan. Nasayatan nangan ka. Naimas ti sidain. Tapris ko nga ikan. Ay, agyaman na, Ramos. Kat anya nga iti tinumarmaw. Awampay tinumar ko. Ala, mabit lang tayo nakmangayab iti taga-health center. Takitain na ka. Alaman nga rod, Ramos. Pampanunutak ni Nanang, Arman. Kumusta nga tamod dun? Awan mo't cellphone na, pangawagak kan kwa na. Agtrangkaso ka no ni nanang mo. Kat ni tatang ko ti mga asikaso. Kasta ti ko na ni tatang ita inawagak. Ha? Ngamayat ka no ita ni nanang mo. Anya? No kasta? Ni tatang mo ti mga aywan ka ni Nanang ko? Una, tawan mo't sabali. Ala, imbag man ta maasikaso na ni Nanang ko. Tawanan ti pagdanagam. Tawanan ti parikot ki ni nanang mo.
agim-imbag ka no. Wanya, Marta. Kumusta ang tiriknam? Ay, naimbaga kon, Ramos. Hanggang saan ka pa ya mabalin nga trabaho? Nas kananan-anay ti panagimbag mo, tapno saan ka mabignat? Ngam. Di kagdanag, tasak ti makamukan ka. Total, agabalayan tantumay. Ramos. Sige, ibabaawi ko ang dagiti kid-kid daw kada kayo. Saan gayam ama iparbang? No adda, awan dakas na. Ipaay may. Ang manyangay nga raw, katalagamit nga awan. Ala, agkalay sa nga rodan da arman, kanselya. Oray simple laang. Wait, Marta. Uray simple lang. Tinaskain, agkalaysada. Kat naragsak da. Ramos. Nanginaunay nga minti kayat mo akalaysa. Awan sirbiti nanginaunay akalaysa. Awan ti sirbiti nanginaunay akalaysa. No pasig tumatlaing nga utang. Awan ti sabali amarigatan. No di da arman kansilya. Huwag nga, Rod. Iso nga oray simple laang ti kalaysada. Basta kalaysada. Kat naragsak ti biyagda. Wait, Marta. Day tati kayat ko amang ngagkan ka. Nasaya at launay adenggay. Ay, lalaki din. No kabalam tinagarbo akalaysa. Awandakas na. Ngam no pasig tumila nga utang. Ay, agparikot kan tumidla iti udi na. ay lalaki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.